M23 ikomeje gufata ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gufata Goma ikayigenzura mu buryo bwuzuye, ubu nanone yongeye gufata Bukavu, nayo iri kuyigenzura. Ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ryiyemeje gutabara abaturage bo mu mujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi, umutekano muke bakorerwaga bigizwemo uruhare n'ihuriro ry'ingabo za RDC. Hano M23 yivuze ihuriro ry'ingabo za RDC, haba harimo Wazalendo, hakabamo ingabo z'u Burundi, hakabamo ingabo za SADC, hakabamo abasirikare bari mu butumwa bwa MONUSCO, hakabamo ingabo za Samidi RC, hakabamo ndetse n'abacanshuro. Hari inkuru twabakoreye kuri channel yacu ivuga ku by'abacanshuro n'ukuntu aba bacanshuro bari mu bitumiye intambara ya Kongo ikomeza gututumba ndetse